Sibinde sinibingeleleke ababukeli beSoshangana TV. Sithemba ukuthi abantu bayaphila bakahle ekhaya onyakeni ka2026. Igama lami ke uKings Caka ngokaluqa. Sila ekhaya ke namhlanje sizobuza uyazi ukuthi mina okwami ukhamba ngicoshela. Ngibuza nje abalaphi bendabuko ukuthi khamba kanjani kwenzakalani yini ekhona yini engekho. Ngibuka futhi nama comment enu kuma video asuke bewashuthile ngoba okwami kusimple ukuthi ngibe sesayidini lababukeli ngizwe ukuthi izinyanga lezi esuke ishutha ngikhuluma nazo isalenza neqiniso kubantu baseningizimu Afrika. Sibingeleleke kubaba esibuye esisesigodleni sakhe namhlanje ubaba Mzizi. Kosa sibingelele. Siyabingelela kubabukeli beSoshangana TV emakhaya. Ninjani kodwa Nkosi? Siyaphila khehla hayi sazana sengifunga wena. Khehla lami unyakeni omusha sosho njalo sithi ngonyakeni omusha ngoba phela umuntu uyagcina nangonyaka ophelile. Kwazatshalazwa kuze kuzoba imali. Sibinde sinibingeleleke ababukeli beSoshangana TV. Sithemba ukuthi abantu bayaphila bakahle ekhaya onyakeni ka2026. Igama lami ke uKings Caka ngokaluqa. Sila ekhaya ke namhlanje sizobuza uyazi ukuthi mina okwami ukhamba ngicoshela. Ngibuza nje abalaphi bendabuko ukuthi khamba kanjani kwenzakalani yini ekhona yini engekho. Bekusatshalazwa nje kuliwa zona izimpi zabantu ke. Okay, mhlambe mawungathi sesiqala nje sibheke ukuthi unyaka odlule ukuphathe kanjani abantu bakodwa basebenza khambe kanjani kuphi la othema ubheka khona ubona ukuthi cha nami la isikhala ngishayile noma abantu la isikhala bashayile nala kufuna kulungiswa khona kulonyaka kaMzizi. Yebo mkhulu. Ngonyaka ophelile hayi sisebenze kahle kakhulu. Bafika ngobuningi abazolanda imimoya le yamabhizinisi yokudonsa bafika bazolashwa ngokuhlukahlukene kwezifo ezihlukahlukene. La nephutha khona babukeli khona abavele bagibele bafike bengashongo ukuthi bayeza kanti soluthi umuntu ugibelile ngoba phela ezinye izinto sibe sinyamalale siye eZimbabwe intabuyaye naseMalawi nako Mozambique khona izinto nje ezitholakala eMozambique amakhuba latholakala eMozambique natholakala eZimbabwe esithaka ngawo lemimoya. Okay, kakhulukazi makuthiwa ufuna ukuvusa lo muntu wakini usebenze ngaye khona impande ekuphoqa ukuthi iyasiphelela leyo ngoba kufakwa yona ukuze axhumane nawe lo muntu angezi kabi kuwena khanze kabuhlungu avuke enze lento ofuna yenze masivusa lemimoya yenze ukuthi bafone umuntu athi mkhulu sengile Durban stage utho uthi ukude kakhulu khona wafona nje ngisemesi uhanjwa ngempela wakhala wangibalisela washwa kulesuka le ko Cape Town qala ukuza yebo khihla lami ngabona ukuthi hayi kukabi kakhulu ikona esogcizelela masifela le windini ukuthi kuhle ukuthi mawuza la esikolweni ufone kusenensuku ezini usho ukuthi hayi mkhulu ungangikhohlwa ngosuku oluthize ngiyeza nama ngisanyakazi lapho sengibanjwe we kunjalo mkhulu. Alright mkhulu mhlawumbe singena straight kodwa bendosuku la namhlanje sibheke ezinye zezinto office ukuzethula kubantu nothi mhlambe kwaMzizi njengamanje nalo unyawo lakulonyaka enguye ngalo engithi abantu abeze bezophila kaMzizi. Iziphi izinto ezikhona ezintsha ezisebenzayo nogabe ngazo ke la ekhaya kulonyaka? Yebo mkhulu okusha kehle sigayile abantu bafika kade befika ngonyaka ophelile bebekhala kakhulu abanye bethi abasebenzi abantu abaningi balwimpi yomsebenzi abantu ba-applya babizwe kuma interview ngathi khona ukuzenzeka hayi ngenzeki abanye bafike basebenze inyanga zibe mbili ubone ukuthi sebeyamisa ubone ukuthi shuthi abone yena seziridela yena ukuthi hayi shuthi inkinga ikimi yithunze lihamba nami. Abanye bathi bafike benze interview thembise ngathi uzobizwa ngabizwa abanye abantu bafike basayinishwa ama contract ithi hayi sesizokubiza kuphele kanjalo. Mkhulu mhlawumbe singena straight kodwa bendosuku la namhlanje sibheke ezinye zezinto office ukuzethula kubantu nothi mhlambe kwaMzizi njengamanje nalo unyawo lakulonyaka enguye ngalo engithi abantu abeze bezophila kaMzizi. Iziphi izinto ezikhona ezintsha ezisebenzayo nogabe ngazo ke la ekhaya kulonyaka? Sasihlala phasi ke ngoba bakhale nangeyayo imali bathi hayi mkhulu nigadla kakhulu kanti manje asibahle kahle manje sicela ukuthi kube khona okuzohambisana nathi thina singasebenzi sisazama esifesayo saplya endaweni ezahlukahlukene
sase siyabagayela ke khehla nje ubona nje lezi nduku lezi kuyahambisana kanje khehla la nje ubona kunje nje kuyagezwa khona enye liquid ke singayifakanga ukuyiliquid ekubebhodleleni engaka basebenzele kakhulu abantu uyakushukuza uthela isivalo ufake emanzini izivalo zibu 3 emanzini angango5 liters ukushaya ngesandla ugeze wonke umzimba uchele ngake egcekeni kube ebhodleleni nje abaningi kubasizile kakhulu uqala umele kona insuku zibe 3 ngageza ngabo ngafutha ngawungakathinti lokhu sakuzibe lokhu ungakusebenzisi ngoba kuyafutha lokho izona ke khehla ke induku esibahlelele zona nexabiso futhi sihlise kakhulu kufana nokuthi siyabapha indlela esibanike ngayo ixabiso ngoba kade bakhala kakhulu khehla lami laba abalwa lempi emsebenzi kulezi zinto omkhulu okhuluma ngazo ukhuluma ngokugeza nokuthi umuntu avuleleke inhlanhla akwazi ukuyibona emsebenzini ethola lokho akudingayo acabanga ukuthi uyakudinga noma kudeserve abantu iqiniso ukuthi sebegcabe kakhulu umkhulu sebehambe kakhulu inyanga sebehambe kakhulu abantu bafaka into eningi emzimbeni okwenza ukuthi mhlambe kwesisikhathi eze kuwe ekhala ngokuthi imisebenzi akukhanya kwenzeka lutho kanti uvalwe izinto ayifaka egazini kukhona la ukuthi khona mawuzomnika umuntu uqala umhlole noma umbuze yena ngqo ukuthi yiziphi izinto eseza basegazini okungahle zigcine seyishayisana nalenduku sokumnikazi yebo mkhulu siyahlola thina khehla lami kakhulu la ekhaya bayazi abantu bafike la ekhaya silayithi ikhandlela la khehla singene emhlahlweni sihlole sibuke lesimo sakho ukuthi yini le ivimba impilo yakho ingako ke salandana lenduku le kade ngikhuluma ngayo lokho esakulanda le malawo lokho kwamanzi uqala ukushukuza ukufaka imlamanzi ikona okususa yonke into isiqalekise isibopho phezulu kwempilo yakho ubulala yonke into esibopho phezulu kwempilo yakho ngabe isipoki isho kuthiwa kwathathwa inhlabathi zemathuna abazali bakho zabantu abayigazi lakho baphendula ukuthi tracker ngabo ukuthi intotho izama kuyahliphika iyona ke khehla lami lento kuyageza ngami siyachela ngayo ezindlini nalo lonke igceke manginamathuna uchele nasemathuneni iyona ke induku ke khehla siyigarantile futhi abaningi bayangibona leyo ndini lemsakazweni ibasebenzele kakhulu so uma khehla lizeshone ngezinye indlela sethi umuntu osuke engenawo umsebenzi ngamanje okhala ukuthi kumnyama amathunzi amhlasela engeza azoyithatha lezi zinto angeza khehla azoyithatha lezi zinto afike lapha phakathi kwekhaya nokude khona indlela esimenzela ngayo ivimba impilo yakho ingako ke salandana lenduku le kade ngikhuluma ngayo lokho esakulanda le malawo lokho kwamanzi uqala ukushukuza ukufaka imlamanzi ikona okususa yonke into isiqalekise isibopho phezulu kwempilo yakho ubulala yonke into esibopho phezulu kwempilo yakho ngabe isipoki isho kuthiwa kwathathwa inhlabathi zemathuna abazali bakho zabantu abayigazi ngakhona basho athi emkhulu ngikude kakhulu mina kwamaphiko ongidiza ngifike lapho awekho futhi mangagibela ngize lapho kuzolimala yona lokho engikuhlelile ukuthi ngizokhanyisela ngako lezi nduku izona izimo esibhekana nazo ke mkhulu ngasibheke imigomo nemibandela phekwa lezi nduku ngoba phela siyazi ukuthi abantu uthothi uthathinda kasabuza ukuthi yini nefuna ngizile yini efuna ngingayisebenzisi for isikhathi singakanani khona nesikhathi esibekele ukuthi lezi nduku ufana uzile ukuthile isikhathi esithile yebo khehla lami yabona lokho okucaba khona lokho ocaba ngako nje inhlanga zisuke la zize la insuku kumele zibe 3 ungasondeli kumakoti unganceli kumakoti kodwa lezokufutha uthi futhi ubuncela kumakoti kodwa uma uthi uyisoka uncela kubantu abahlukahlukene akuvumelekile futhi vele uzile izona ke izimo esike sibatshele zona ngoba khona ezinye izinto esiphakamisa ngazo le nduku fike sigaye le nduku sifaka uvuka yonke into namaphakama khona la sicobhoza khona sithi qho kulento iphakame fohle kusho kuthiwa amadlozi aphenduliwe ngoba yenze ukuthi omunye idlozi liphenduliwe omunye unabantu abadala labantu abadala ibona abagwibila yonke into yakhe labamba la sifunilwe lezo zimpiki ivula indlela kuloko bumnyama sigasiga induku mase sicobhoza kwezinye imfihlo zethu nathi ezimoya yakhona phakathi kwaleli khaya okay kuyezwakala sembe ukuthi abantu ke bathokozile ke njengoba nisalokho nibuke le video niyakubona nani nikudinga la kweSoshangane TV sikhuluma ke noDokotela Babamziso sineminyaka eminingi ke wenza lo msebenzi abanye ke banobufakazi bakho abanye ke basaqhubeka bayeza asilalele ke sibheke ukuthi ke yini enye
athi uzana. Dokotela, mhlawumbe khona okunye futhi ofuna ukwethula kubabukeli bethu siza ukuthi uphethe la ekhaya kulonyaka. Yebo Khehlalami, okunye esibaphathele kona ababukeli emakhaya sibaphethele naye induku yemhlumo. Induku yemhlumo esibagayile yona boyivuka insizwe phasi. Uphuza nje nenkambi lo uyakushukuza uphuze kodwa glass ekseni kodwa glass ntambama. Ababukeli kubakhala kakhulu ngomhlumo. Asazi lo mhlumo uqhamuka. Abanye bathi bayasula kuphumele igazi la okuzozo mebe toilet. Abanye bathi sekuphume nalezi nyama ngemuva. Khona nenye induku esibaphathele yona isikubsayo kwesona singango 3 litha laba banezilonda lemigogodleni uthi uhleze ehleli nje ngathi angahlala entweni enofozela ngathi angahlezele yona ke sikhandela induku siyifake le-alarm khona into ekuthiwa i-alarm le abathi itshela umgodi sigayile induku usifake nali iyaqina nje negazi labantu abahlezi bekhathele kusho emsebenzini kube ngazi uthangalala iyabalekelela kakhulu ihamba nezinsizi zakhona sibe nombusankunzi ke la ekhaya naye induku yemhlumo. Induku yemhlumo esibagayile yona boyivuka insizwe phasi. Uphuza nje nenkambi lo uyakushukuza uphuze kodwa glass ekseni kodwa glass ntambama. Ababukeli kubakhala kakhulu ngomhlumo. Asazi lo mhlumo uqhamuka. Abanye bathi bayasula kuphumele igazi la okuzozo mebe toilet. Abanye bathi sekuphume nalezi nyama ngemuva. Khona nenye induku esibaphathele yona wala ekhaya uzwa nje ushubile. Awupheli u30 minutes mawuphuzile lo. Yona induku esagiya la ekhaya izilanda insizwa ubusuku nemini. Ezinye sezizeza ama distributors yayilanda. Sijubalale nayo. Seyabalekelela ngesinko abaningi. Yona induku ke ngasinika ukuphumula nawo Khehla. Kulezi induku oyisho dokotela mhlawumbe khona umuntu odla i-medication ethile yasentshona. Ayishayisana nayo. Ayishayisana nayo okay. Kodwa ke laba badla i-medication lo ishoyo engathi singabanika nensiza. Akhothe nensiza ukuze ngabe khona lokho ukushayisa. Okay. Kuyezwakala mhlawumbe izo zonke lezi induku ekhona noma khona okunye udokotela afuna ukusazisa ngakho futhi okusala. Kukhona Khehlalami, khona nezinye inhlanga esinazo la ezinamandla kakhulu. Sifake induku engeke siyimemezele lemisakazweni. Kwabanye basimemezela bagcine sebethu bathwasa abanye bathwasa abanye bayithuka basaba ngoba phela suke sikhulume nezinye imfihlo ezijule kakhulu. Muze umuntu ethi ngizwile emkhulu ngitheni ngifaka nokuthini kanti lento suke sesihlambululile. Le nto suke sesihlambululile seyingeke isaba kabi kuwena ibe nesisindo esibi. So sikhona usike sesilenzile thina ukuyihlambulula sayifaka ke lamakhubalo sayihlanganisa safaka ithambo safaka ifutha sikwakhe ngayo lento ukuthi ifike iphile kuwena ibumoya ozokulethela ubukhazikhazi into ezinhle. Khehlalami khona nencwebe esinawo la enamandla kakhulu bayazi ke abaningi ke imantshi lezilanda kakhulu amakhosi ayilande kakhulu asinencwebe enzima kakhulu Khehlalami. Yenzani kancane? Lencweba ilwa lezitha umufuna abantu ngesikhathi. Lencweba ikusiza futhi makhona laba khona labantu abathi emakuba abanye gangiwe. Sike sabhizi kakhulu nalabo bantu abathi gangiwe emakuba. Angazothi kuthwelwe ngaye kunento elala naye ebusuku. Ilala naye azachama umunye aza entambeni nomunye emlala ngemuva sekuze kwabhlungu ngemuva. Bebesizwa isona lesiqhwaga lesi. Lencweba sifike iyaphoqa ke yona ukuthi ufike la ekhaya. Mase sowufike lapha kasiwale ekhaya siyaqala siyokuhlambulula sikwenze lonke usiko. Mase ubuya zonke inzipho zakho lezi siyayiphala siyiphale ngerazor zonke ngokuhlukahlukana lenzipho zakho nasezinyaweni. Sikhiphe nenwele la ukhakhayi. Sikhiphe kahle lenwele lezi sikhiphe nenwele la. Bese sowuyihlanganisa nale nduku ke sifaka lezi gangike zalamakhubalo lezi ezingahlehli nenye imfihlo engeke sayisho siyifaka lapha phakathi kuyona. Ufele ngamathe lento ikhulumisa ufunge lokufungwa sofungiswa yithini so yayibopha lento ngentambo sesiyakuthungela lencweba mulala nomuntu esifazane wayikhipha mugezi yakhishwa mobava umze siyafona emkhulu sengenze iphutha la lencweba ngisondele kumakoti ngancela nayo noma ngithola intombi sekuphuthunya khona umuntu esimnika wona afike efake amanzi angangekota glass ayisokhe khona nalomuthi ukunye kuyimpuphu kwamakubalo okunye kuyingathi kuyistaff esemnyama kumixwana ayisokhe khona ekseni seyikhiphe uyineka angayikhami
ayibuyisele kuyena ivuka ipoke unaqala yabo nje bazabona manje abayisebenzayo le ndaba bayivumile ke kukhuni kakhulu khehla le yona le sayivumile impela ePokusizi idwa yonke inhlobo yini. Okay, mhlambe ke asibuzele laba ke mkhulu ke njengamanje abakwazi ukudumeka ngokuphakamisa abantu uma ngabe khulunywa zamabhizinisi, ukuphakamisa abantu abafuna uqala izinto zabo, ukunikeza abantu amandla nje ukuthi baqhube impilo ibe ngaphezulu lokho abayikhona njengamanje. Abanye abakubiza ke ngokuthwala, abanye abakubiza ngokuphakama. Umehluko kuhlezi uchaza engeke buyele emuva. Kodwa ke sibuza ukuthi kulabantu bamabhizinisi manje usekhona izinto zokubasiza. Sekhona kakhulu bafika banamahardware kakhulu abantu bafika kakhulukazi abaku Cape Town, Eastern Cape, sifike sibaningi khona nje ibase sinalo la ekhaya yena ivuka ipoke unaqala yabo nje bazabona manje abayisebenzayo le ndaba bayivumile ke kukhuni kakhulu khehla le yona le sayivumile impela ePokusizi idwa yonke inhlobo yini. Okay, mhlambe ke asibuzele laba ke mkhulu ke njengamanje kukhona kakhulu khehla ulibona. Okay, abantu amathaveni bazalibona balivumile kakhulu uqhephula nje encane ongangemayibhuli ubeke elahleni ubeke uthula ndaba u4 ngaphasi khulume nake ekseni ngafika umuntu ayifuni lezi zinto usebenzise sekukhona abantu ngoba ziyalulazeka sekunalo umsindo abantu abadaki tshela uthi imali ayikho sifuna imali imali ayikho la ekhaya sifuna imali ubeke lapha kushe shunqa kuphele ungaphazamisa ihlale lapha sekumlosi ngizwa ngawe vele ukuthi kwenzeke kuyalunga baningi kakhulu abakuthasila ke siyakwakha kuyahamba sikufaka lokhu izigange eziningi ezamakubalo bese sikufaka umhlwehle into ehlupha ngayo ukufuna umhlwehle wembuzi nawazi umhlwehle wembuzi lo ufuna imhlwehle uma ukwakhe wakuningi fake kube nemhlwehle eminingi nomhlwehle akufuneki kube umhlwehle osuke wangena efrijini kufuneka umhlwehle osanda ukuphuma imbuzi fresh sokuhlanganiswa nayo ke sekufakwa zonke ke lezigange imidonso yonke sefakwa lamakhubalo kuyaqhubulwa nezinye izinto ke namafutha sekuyahlangana ke njengoba sesikuhlanganiseka wena nje ukuhlephula so ukwenza sizwa ngawe thina la usebenzela khona bafika bejabulile labaningi bazalibona abaningi ukuthi hey nayi lento shuthi ngezinye indlela mkhuluma beyidinga bakufanele ube nemhlahlo wembuzi moyidinga mathi uyiphelile kuthatha isikhathi ukuthi uyithole kuba fake sithole lemhlwehle ikhandwa ngalomhlwehle lento akisenza lensixhusulu silumbanisa nesidalwa nanobudlozi nanedlozi ngawo umhlwehle udingwa uwe mkhulu udingwa hayi abantu asebela lo mina ngiyakhaya ngiyona into engidileyisa makuthiwa ingiphelele labantu bayafona ukuthi hey mkhulu seyisiphelele lento siyacela ukuthi mina sekufike ngithole lo mhlwehle sengizigayile induku zonke ziphelele sengishawaye lo mhlwehle sefike ngithole le mbuzi ke nami ngithole lo mhlwehle ngoba uthi ngiyakukhulu kakhulu nami ngizofuna imhlwehle u4 wena uqhaphula into encane ngangemayibhulu ukubeke lapha phezulu kwelapha tshela ukuthi hey imali ayikho sifuna imali hayi bese uyakushiya ke shuqa ngaphambi kokuthi ingena abantu ukuthi ngafike kube nomuntu ozoya eli lapha akushisa sikuyaqamba kufika abantu sekushiyile kwalotha kwaphela sekutshaleka amagumba amanomhlaba la wonke umuntu okwafika la uzobuyezela ekhaya. Mhlawumbe akengisasa ngiyibuza le uyakwazi ukufika umuntu mayithi mkhulu mina ngidinga unaqobo ufika uzongilungisela isitolo sami uzongilungisela hardware yami uzongilungisela whatever business engifuna ukuthi uzongisebenzela yona nje ngidinga ngiyakwazi ukwenza lokho. Siyakwazi ukwenza lokho khona nje izinto esicashisa ngazo kakhulu ngonyaka ophelile bese sibuye nazo bazithatha abanye bagcina sebezithenga abanye bacela ukuthi kubeza bakhipha amalobola la ekhaya bazilobola ke kwayizabo ke bazithatha sihambe kakhulu siyobaplantela izinto isikhonkwane isikhonkwane esifaya kakhulu umunye kuyaphoqa ukuthi abe nesihlahla kone ikhonkwane ezilengehlahle ngothothi indawo ejwayele ukuthi kube nomsindo kuyona buye kuliwe chitheke igazi khona into efayithi nengame nithi ningaphasi kwayini engame ukuthi ninkanyakazi nakancane kuchophethe isikhathi ungasikhiphi khona okunye fayi sikufaka esangweni ukweqe wakweqa kuyakuthwebula ukuthi ukhokhe imali la kushaye ngezibathi nje ukuthi kusho kuthiwa bo plan ukuthi
uzofika uthenge ngo200 la enye wayifihle eceleni uzakufika lento ikuphendula isulu ikhiphe yonke imali izigange ezinjalo ke sifuneka noma ukufake phambi komnyango ukulengela ukuqondanisa nesithunzi kumengena nje sikuyamshaya ngesithunzi sikufaka ke izigange ezithize ke zilwaneke lesengeke sazisho namanye amakhubalo. Okay, ngaphandle kwalokho kokuphakama kukhona okunye mhlawumbe udokotela afuna ukuchaza ngakho? Kukhona okunye abahluphe ngako kakhulu ababukeli emakhaya. Khona insizwe kade sidayo la ifakwe eparishini yokukhulisa induku bese ithatha kwelinye ikhehla eMaputo. Okay. Le khehla leli nalo ligcine selingasakwazi ukuthi liyakhe lensizwe. Kwakhona inye indlela ke esiyenza ngayo lento yokukhulisa le nduku. Abaningi abayithathile kakhulu lo nsizwe. Lento manje ifuna into ejule kakhulu, ifuna ube nenkonyana lembongolo. Mufuna sikwenza kwamanje bayahlupha kakhulu yabo nje la kufika kakhulu amadoda awosomabhizinisi anezithembu. So uthi nesithembu yasho ukuthi hayi lapha kumama ngathi sekumlomo kakhulu ukunakele nonenduku encane sefuna kathola induku ethe ukuthi thola lenzizi manje asakwazi ukuyenza lento ifuna ube nembongolo. Mina ngiyakwazi ukuyenza ngifike ngayithwasela le tholakala imbongolo esencane mona etholele imbongolo ngiyakwazi ukuthi ngikwenzele le nduku yakhe ikhulu. Fike sicabe la indukini yakho sikhiphe legazi lakho sicabe nale mbongolo lencane inkonyana sikhiphe igazi lakho sikhiphe namanzi khona umuthi abathi umvungu uthomila nje esihlahleni engathi umthondo sithathe namanzi awone lale khubale ethi umlulama nezinye ke induku engeke sazisho ngicathi zimbili zintathu simixe le nduku siphambanisa amagazi akho sifake lapha embongolweni lencane neleli ligelela wena le mbongolo leli lakho lingenela ngale ngathi ikhula le mbongolweni nakuwena liyakhula le nduku yakho mase sobona seyilo size ufunayo ifuna ubulale le mbongolo udubule noma ukugwaza ibulale so eselile into ifunayo ke le nduku yakhe ibona ke abahlupha kakhulu ababukeli ngabo kakhulu. Ifuna mangaza wena kuduke imbongolo lokho ikhulile kuzenakala igadi ukukhuleka uyibophe ingazuli uvuke ekseni uyikhuleke yona nduku ke ikhehla lami ke ngifike ngayibona le ukuthi hayi kuyaphoka kakhulu iyanqamuka iyaluleka sicabe la endukini yakho sikhiphe legazi lakho sicabe nale mbongolo lencane inkonyana sikhiphe igazi lakho sikhiphe namanzi khona umuthi abathi umvungu uthomila nje esihlahleni engathi umthondo sithathe namanzi awone lale khubale ethi umlulama nezinye ke induku engeke sazisho ngicathi zimbili zintathu simixe le nduku siphambanisa amagazi akho sifaka iyavuleka. Kodwa kakhulu kulabo abanezithembu laba abanezithembu ayibona abahlupha kakhulu phela labanye uthosebe nalomkhabo omkhulu sekumaye le nduku seyicashile ubona noma ehleli phansi la lomkhaba wakhe so lenga kanje abona ayisekho into azayenza kumakoti uyasho la ukuthi usamncane umakoti emkhulu ngizameni ngibona ukuthi amadoda akhathazekile kakhulu bese ngalula manje ngabuthetha haya kazama ukuthenga imbongolo encane ngamsethela nje umushuko. Alright, mkhulu mhlambe ke sasivala elakho lokugcina kulezi zinto ezisetshenzwa njengokuphakamisa abantu nani abantu sebekhale nangano ukuthi sichakathi nasinenkinga ukuthi masiyolanda izinto ezinyanga nazo sitshele konke thothi into izogcina seyihlasela umndeni kanti mangizolanda into yokuphakama so ngenzela umndeni ikhona into yokuthi mhlambe kuvikele umndeni kulezi zinto ezakazamzisa singaqinisekisa ukuthi uvikelekile umndeni yabantu uma suke beyilanda noma mhlambe kulande kukhona okuyingozi kukhona okungeyona ingozi. Khehla lami le moya khehla ijule kakhulu lento yale mimoya khona imimoya esithi masikunika wona siuphahlele siutshela ukuthi hayi ndoda amadoda njengobuya lapha kulela khaya uyobhekana nale ndoda nomndeni wakhe isende lakhe hayi abanye kusho yena umuntu omunye athi hayi mkhulu mina ngifuni lento ukuthi ishaye emndenini wami khona lokho kushaya kubukhulu kodwa ke nathi ke siyakujubalalela lapho siyokulandela ke mase ufuna lokho ngoba khona izinto ezithi mazihlanganiswa nayo lento singadala isikhathi eside lokho kuzokusheshisa kakhulu ukukhuphule kakhulu omunye athi hayi manje mkhulu ngifuna ukuthi mina masikuphahlela lento siyitshela ukuthi ongcono ayidla ama bodyguard lawa ngigada yabo ubona ukuthi izalishaya ama bodyguard lenyamalala wona egula nje ahlabeka wephasi omunye athi ufuna ishayela abashayeli uthola unabashayeli inqwaba sekulegula bona behamba kuyangaka lento ufuna ukwenziwe ngobuqilo kunjani mabanye ke khona basho ukuthi hayi mkhulu ngifuna mina
ishaya emndenini yabo lento emoya yakhe ehlala ijule kakhulu. Kukhona mhlawumbe kungena emadevini ukuthi mayeshaya ama-bodyguard isebenza ngokwezinga elithile, mayeshaya emndenini isebenza ngokwezinga elithile elithe thuthu kunaleli lama-bodyguard. Isebenza ngokufana lama-bodyguard phela afana nale ngane zakhe ngithi wenzela nama-braai udle nawo la. Sekuyizingane zakho lezo hlezi uhamba nawo. Noma uyothenga uyawathengela nawo lezi zinto adriver zonke izimoto zakho. Benza lokho bucilo kunjalo kwabaningi. Lento emoya yakhe ehlala ijule kakhulu. Iphakama nje ikunike yonke ubukhazikhazi lokho okudingayo. Lokho okudingayo. Nawe ke mawukuthi ufuna lento iqondane nawe ngawuphazamisa umndeni usaba lo mndeni, siyayitshela ukuthi indoda yake sikushuzisa ukuthi hayi ungakhethe sibayeni uhlala ufuna ishayela abashayeli uthola unabashayeli inqwaba sekulegula bona behamba. Kuya ngako lento ufuna ukwenziwe ngobuqilo kunjani. Mabanye ke khona basho ukuthi hayi mkhulu ngifuna mina ishaya emndenini yabo. Lento emoya yakhe ehlala ijule kakhulu. Kukhona mhlawumbe kungena emadevini ukuthi mayeshaya ama-bodyguard isebenza ngokwezi nobala. Athi hayi nginala ama-bodyguard amunye nginala abafana abalusa inkomo yabo. Ngina asho nomunye nginodriver ama-taxi abanye bahlala ekhaya abanye abahlali. Izashayela ke ubona nje kuhlabeka nje. Umuntu ehamba kanti ukuyadla phela kufakwe lezigange ezibukhuni kakhulu. Okunye kuyahlatshelwa kudla legazi. Bese kuvumbuka kudla khona esibayeni. Kodwa kuza kunika imali kakhulu. Leyo sokuyidinga. Hayi khohlwa kahle. Lezi ezifakwe la zinzima kakhulu zibukhulu. Kuyezwakala mkhulu. Asibanikeze abantu ukuthi mabekudinga bakuthola kuphi einambeni, utholakala ngaziphi insuku, uvulele kangakanani ngoba ngiyakhumbula ukuthi ubonakho ukubuya uphume uye koGoli uye koCape Town. Kusekhonto kanjalo manje asekho yavinjwa yini sesivala nje. Khehla lami sakhona into kanjalo. Kodwa manje into eshayayo lapha yasifike sisebenzele emizini yabantu. Emizini yabantu akukhululeke kahle mase kuthiwa uphahlela lezi zinto lezo uphethe le mimoya. Sekuyaphahlwa la abanye bayasaba bathuka athi hayi mkhulu hayi nengane sezithukile omunye usibone mhlambe uthola size ngonkosikazi wakhe. Wena uthi asiza unkosikazi so umuzo uyathetha uthi hayi uba wala ekhaya uyathetha uthi sihamba nini manje nengane ziphupha la. Phela sifike siphethe imimoya la. Phela ama-postman kuphethwe izikwawo. Okunye kuvalelwe emotweni. Yakuvula nje ndaphambilini kuye koCape Town ukuthi kwase kumkhuni sahlabe imbuzi lapha mhlawumbe siza ko-15 nakhona kwase kungasekuhle lapha igazi lachithwa kakhulu. Izona-ke izimo ke ekubhekwana nazo kwezinye indawo kuphoqa ukuthi lento abayifunayo ukuthi bafuna lezi zinto ade sikhuluma ngazo kuyaphoqa ukuthi afike la. Ngoba lapha kujule kakhulu lento kuyaphoqa ukuthi kuyiwe ehlathini kuyiwe emfuleni thothi nalapha imfula ayikho. Indawo esingayijwayele kahle eminye imfula yakhona inamasuri nje uyabona nje ayikho into ongayenza la ubuka nje ubona lo umfula uphile manje asihlanganisa ukhamba la oluzodosa lemndeni ayimemeza guqe sesimbathisele into angemhlophe ngeke siqale xa sithi sikhamanzi umfula uhamba usagcina sikho isurish labo yona incindezi sikhe sibe na yona lo ukwenza ukuthi sigcine singasajubalala kakhulu ngoba manje uthi uyajubalala uyaphuma vele kufike abantu abafuna le memo. Kungcono khona bafikela abantu ngoba la umfula khona. Bafikela ngaphandle emasathi mhlambe siyaphuma siphumela zona ke lezi zinto ke sizikhombayo lezi yabolo ke batshela ukuthi hayi ndoda baba ufuna into ejule kakhulu ebukhuni kakhulu ke sesihlangana le KZN esikolweni. Okay. Bakuthola phe inambeni zakho mkhulu. Bazezibona nje inombolo zigijima la escreen. Ziya WhatsApp zafoneleka kuphela. Ziya WhatsApp ziyafoneleka. Yebo mkhulu. Lapha sicezelelo khona social media mkhulu. Yebo sikhona khehla lami kule windy le ngoba sivela kule windy lona windy esikuyona le ku Facebook asikho khona laba abenza lo mdlalo wabo ku Facebook bathi bayimina kusuke ngamina loyo ku Facebook la la ngikhona nje kule windy lele ngivele kulona ilona elisakhona kwamanje makhona nje okujule kakhulu abafuna ukukhuluma benza ivideo call ngoba manje sekukabi kakhulu ubugebengu sebenza isiqiniseko ukuthi uwena benza isiqiniseko sokuthi mina. Okay. Yebo. Alright, sithemba ukuthi ke nifundile kuningi nikutholile makuthi ke mhlawumbe khona ongakutholanga kahle bheka lezo inamba engezansi ukwazi ukumshayela umkhulu ukhulume nawe seshilo mafuna uqinisekisa kukhona imali ozoyifaka eziqiniseke ukuqala ngevideo call ubone yena ubuso ukuze ungathi waqola imali sale kahle ke sophinde sibonana kokuzayo makube njalo.